Anakarya mempersembahkan. Duh, si mamah yang ngeselila ya 3 minggu tuh balik-balik ya. Dahar 3 minggu kumaha nya. Telepon gitu. Balik terek we ayeuna we. Karunya si papa bisi kangeneun ja bali lah teuing balik teh. Tuh. Terek jadi omongkeun. Oh. Mah, Ye pa, kira mulang. poe Jumaah pa mama balikna. Jumaah. Wah, atuh Kemis lah. Malam iya. Rabiul Awal. Hah, Kemis? Ayo atuh Kemis we lah, da mamah kangen. Yang sare pokona mah. Atuh papa jemput mamahnya di jalan. Nya dadah. Oh. Atuh mah. Oh, gitu ya. Assalamualaikum. Nyapurlah si Kurdi ah. Dari awal nah ya dia Iya. oh Nirmala sayang, kamu bagaikan petir di siang hari. Kau bagaikan odading teh Eva Nirmala. Alah, ayah salaki abi Atuh ampura. Nya tuh tong ngambak atuh kumaha. Ayam pura. Tuh tong ngambek. Yeuh. Di. Oh Nirmala sayang. Ya terbalik Nirmala macam Goblok. Akang bikin pemajikan aing goblok saku aing. Tolong Nirmala, ampun. Goblok sia naon teh? Mana jeung bikin pemajikan aing? Astagfirullahaladzim. Yang di banyur aing. Kakak sayang weh. Nyawa teuing. Cemang igo meureunan. Kemananya si empah teh ieu teh ongkorek nungguan sisi jalan tapi eueuh. Aduh, gening itu kalakah nungguan di sisi balong. Gila ya pemajikan dah. Nungguan lila-lila tinggi. Kenapa nih? Nungguan pamajikan. Mana? Geus 3 minggu ka kota titik balik. Ngadaguan ieu kalaluman kieu. Punya cairnya istirahat. Oh, geus 3 minggu teh atuh kieu. Empah. Kangen. Ih, mama oge ya. Beslila. Si Suhad mah goblok teh. Datang ke majikanna aing cuel. Kelo banget. Kenal namanya Asep. Di kuburan gitu. Si Suhad mah datang ke majikanna. Ka urang ngagedor jadi jebur. Kumaha itu ya dari tanah. Tah si Suhad mah teh tadi jawab pemajikanna terus sayang. Kalau emang Asep aduh. Jangan jeburkan bapak aduh. Apaan gue nyepertikan si Suhad mah tuh Pak, hampura tuh hampura pisan Pak. Aduh.